Omweji wa siniya akashatu Ankunda Sheila oviroyo mweja ishomero ya St. Thomas Vocational School rikishangwa omugombora ya Rutoto district ya Rubirizi atirwe enkoni arikuteerwa omushomesa omanyirwe nka Twainamasiko Gervas zamureetera yaruga omu magara g'ensi obwo arikwehanika omu dormitory. Omweji ogu yafiira aha myaka 17 y'obukuru kandi yaziikwa omu kajaana omugombora ya Nkanga district ya Bushenyi. zigendera kimwe zikanyama ayigufa batire inyama zawa nko butani bwanyuma no kuza kufa nigerebere mutakine mugaso munsi amazima ningabagamba anga twire nawe oburungi ngorebire shira wanga arecyasingo kunduma uko ndahendekire niwe taro murundi nagumwe kuyashira kura obumbire nagira mu kiyungu kuteka family yaje tukamutuma chef. Omweji arikuzarana nyakufa hamwe n'abeegi bagenzi be ababire nashoma nabo bashobora kireetire okuteerwa kwa Sheila Ankunda ishomero ikimureetire naruga mu magara g'ensi. Nagaruka mu classes aha kusomera still nasanga atakoze iki ataremu till lunch obinahurire chaos omu domu zabiki nguki nkino mwana yayihanika kuja kwikombana banja mu sister wanjye yayihanika nagenda fasta naza kuzowa domu zabiki kureba sister wanjye namazima yayihanika Ikubutara tuchaye mu office uko madam mwana wa Sheila akakigamba no kumutinisa ati Sheila wantama ati tukamuzo mutwe kutaga pika domu ino ndizo munyano wawe nararo mudomu yeyi nabo kwizere ya mungu mshwa yagaranga bona banyanga madamu yanyanga kandi n'abandi babatera bushati yabo. Omweji kandi munyanya wa nyakufa nashobora ngo ishomereri ritwire nitera beji nkente ngo kandi omukutera beji nerukwata kati biroha kuriya meni ngemere ya buri cyumu ofutera nijo cyuru okubinga kurireya unless bakusanga nesumu there no you cannot gender kunka if not the phone kale bakusanga in some indiscipline cases nzize lyenkoni. Abaziri abataka abebembezi abatura nibashaba ishomero rya St. Thomas okubahereza oburinganiza abwo kuferwa omwana wabo kitararine batamanyisibwe nkabakiri kwataho okuryo muziro mwana wawe akiba ato mwana wawe yibire nanisaba faza tufuno bwenkanya aha mwana wanje hameza ekiyinkoza kubahameza tindo kwiza kushitama obwenkanya bwa Sheila butarebekera. Aba bajumirira polisi abo kubatwariza kubi ombwire bwo busasi bwanyuma yo kuferwa umwana wabo mu nshonga izibategeterize. Uko mushaya agenda nyebembiri konka tunasangira umwana yaruga kuferwa munyanya yadakikedo numukoreza statement haryati kandi ubwanyuma muri yo numugira ngo mukanga ngo ataza kureba mayite hanikire habwo kugera ngo atahurukana kandi muri yo numukoreza statement gwire murubabi mukantama Ubwanyuma y'embera y'abataka ku bambi barikwenda kutera mukuru w'ishomero wabayizira hakuzika polisi yamutwara n'abashomesa be urufu rutakawire okwenda kwerinda obwatuka mutwe. Omwishingiro habwa igarawe Honorable Cohen Amanya yashaba abazire okugumana bashitama n'abana babo bakaganira hanshonga izikubana zibateganisa. Namuchumanye mutubyakora koreka abana barabenda kansuri nito tukazahandika nawe mwe nango batwata nito nkebi kunkatsi twargam batkansuri gatwargam kuna afirogwe maybe kwatarome baparamento bakweta Cohen. Aho monyo mukoro gwo kuzika gwakorerwa abebyo kwerinda babahagatire mbundu okwenda kuma businje makuraga gasha kwa Olivia na Sasra omuri Bushenyi.